Evo, možemo reći da ste završili jedan dio priprema. Recite nam, evo, šta je se događalo od početka priprema do danas, kako ste zadovoljni, da li su se igrači aklimatizovali, jeste li se navikli jedni na druge? Pa dobro, sigurno, evo smo treću nedjelju u radu, da smo radili neki 20 treninga, da smo igrali jednu prijateljsku utakmicu. Doduše trening karaktera sa domaćom ekipom i Ionicom, da imamo u srijedu tu možda i prvu zvaničnu utakmicu prijateljsku protiv Viteza ovdje na našem glavnom stadionu, tako da znam da dolazim u jedan stabilan, dobro organizovan klub koji je na puno boljem nivou nego što je moj matični klub Leotard. I po tom pitanju će mi biti puno lakše, možda su to neke sportske ciljevi, onako poprilično poklapaju sa onim što sam imao u Leotardu i ovdje želimo da sa Zvijezdom igramo dobar fudbal, da budemo prepoznatljivi, da budemo stabilan ligaš, da gledamo gornji, a ne u donji dio tabele, možda taj malo raspored koji nas je malo otprilike zadesio, mislim da nećemo kukati, već ćemo tražiti rješenje, bez obzira što smo dobili, onako kažem, poprilično težak raspored već samom početku, ali ubeđen sam da ćemo izaći iz toga na jedan pravi način. Sigurno da nije baš svejedno sa koliko ćemo bodova startovati, kako ćemo ostvariti rezultate na samom početku prvenstva, jer taj početak prvenstva onako malo puno usmjerava dalje tog prvenstva, međutim mi nismo ekipa koja će ustupnuti ni pred jednom ekipom, čast Željezničaru, čast svim tim ekipama, Širokom, Zrinskom, Čeliku, Sarajevu, sve su to ekipe iz vrha BiH fudbala, ali mi imamo neki svoj plan i program, očekuje nas još dosta posla do početka prvenstva, imam još nešto manje od mjesec dana, ali eto ta prva utakmica je već u srijedu protiv Viteza, imamo tu još neki igrača na probi, uspjeli smo već da polako, malo pomalo kompletiramo tu ekipu, otišlo nam je na 6-7 standardnih igrača iz prošle sezone, ali evo danas u toku dana su stigla dva igrača koje sam imao priliku da treniram, iz Leotara Borka Novakovića i Dejana Jankovića. Ubeđen sam da će nam biti jedna sigurno dobra okosnica i dobro pojačanje. Nadam se da će igrač ovaj koji je došao iz Bihaća, iz jedinstva, Trejić, Ahmet, isto također biti jedna priča koja će ostati u našem pogonu, tako za ovo ostalo ne znam. Sigurno da će ove neke naredne utakmice koje budemo igrali biti dobar filter za neke ostale igrače koji su ovdje na probi, za neke mlade igrače sigurno ono što je još također evidentno da Zvijezda nemamo da onaj budžet koji je imala prije godinu ili 2 dana, naravno gledamo da se uklopimo i u tu priču, da se onako raširimo koliko smo dugi i široki. Možda ćemo se malo i više osloniti na tu omladinsku školu, da probamo da izguramo nekog igrača koji je tu iz omladinske škole, a tu sigurno ima nekog kvalitetnog potencijala za koji to vrijedi sigurno uložiti napor. Tako da, kažem, rješavat ćemo probleme iz dana u dan, iz treninga u trening, iz utakmice u utakmicu. Nećemo donositi zaključke na prečac i lomiti preko koljena, tako da, kažem, očekuje nas jako puno posla i mi smo svakodnevno svi ovdje u punom pogonu. Ja kažem, i rekao sam već neki dan ovdje, ja dolazim ovdje maksimalno motivisan. Za mene je Zvijezda Zagrebačka klub, ja je gledam kao Crvenu zvijezdu i kao za mene je Zvijezda Zagrebačka klub tog nivoa, da po pitanju organizacije. Ja kažem, dolazim silno motivisan, iskreno se nadam da ćemo svi zajedno biti motivisani, ja i moj stručni štab, naročito igrači, oni su najvažniji dio priče, uprava, navijači, ali sigurno da ćemo učiniti sve da se probamo samo od početka predstaviti u jednom dobrom svijetu koji će sigurno onako dosta usmjeriti dalje tog prvenstva. Nadam se u jednom pozitivnom smjeru, pa i ako ne bude tako, opet ćemo probati da tražimo rješenja, ali jednostavno nisam od onih trenera koji kuka, nego uvijek volim da dobro sagledam situaciju, jer mislim da se iz svake situacije može naći dobro rješenje. Ima i ona kineska izreka da problemi ne postoje, postoje samo rješenje. Samo za kraj, evo još, obzirom da ste govorili za pripreme da eventualno postoji mogućnost da biste negdje išli, sada je definitivno pripreme kompletno, ostajete u Gradačcu. Pa dobro, mi ovdje objektivno imamo jako dobre osnove. Eventualno može nam pričinjavati problem ta velika vrućina koja nas je malo zadesila neki 5-6 dana i onako dosta nam otežava tu situaciju. Međutim, mi imamo sreću da je u zadnjih 5-6-7 dana imamo jedno pristojno vrijeme gdje je potrošnja puno manja i gdje imamo adekvatan odmor i da su igrači
onako dosta dobro smješteni, da imaju kvalitetnu ishranu i sigurno da je pod jednom dobrom kontrolom. Da li ćemo opet naići na neke vrućine, one je stvarno u ovom momentu ne znam, ali kažem, gledamo da se raširimo onoliko koliko smo dugi. Nama je u ovom momentu puno bitnije da dovedemo 2 kvalitetne igrača nego da neke pare potrošimo tamo na pripreme. Prije svega želimo jedan kvalitetan tim, respektabilan tim koji može da igra jednu značajnu ulogu u BiH ligi. Ja kažem, nisam od onih trenera koji voli da gleda od dno tabele, uvijek volim da gledam prema vrhu i tako motivišem svoje igrače. Ono što prije svega želim da imam jednu pozitivnu atmosferu u slačionici, pozitivnu atmosferu na terenu. Mislim da je to preduslov za sve ono što želimo kvalitetno da radimo u ovom takmičenju. Sigurno želimo puno toga, ali kažem, recepta nema, ali mi trebamo sve da učinimo da taj recept napišemo da bi bilo